intambara iri kugenda yerekera ahantu hakomeye hano muri Middle East hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran. Ubu tuvugana muri Hormuz, abanya-Iran bamaje gutura hasi kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache. Abanyamerika bavuze ko iyi kajugujugu yakoze impanuka, ariko izi kajugujugu ni zimwe zikomeye zihenze, zigura miliyoni zisaga 200 z'amadolari. Ntabwo ari kajugujugu ipfa guhanurwa, kandi ibi babikora kugira ngo babone raporo bazashyikiriza ubutegetsi, kuko izi kajugujugu ni zimwe muri za ndege zikorwa ari uko Sena cyangwa se inteko nshinga amategeko ya Amerika itanze uburenganzira bwo kuzikora, kuko ni indege zihenda cyane. Ikiri kugaragara nuko Amerika yagize ubwoba ndetse na Israel, kuko amakuru ari kuvuga ko bamajije kuganira bemeranya kudakomeza iyi ntambara hagati y'igihugu cya Iran na Israel, kuko bo ubwabo bari kubona ko iyi ntambara baramutse bayikomeje ishobora kuza kubabera za mboga zibyara bya bisusa bigenda bibyara amazi, kuko mu minsi 40 ntabwo bigeze bagera ku ntego, kandi bari bafite imbaraga ziremereye z'umurengera. Ntekereza ko uyu munsi ntabwo Amerika ifite za mbaraga yatangiranye ibi bitero. Kubera iki? Ibirindiro byose yari ifite muri Middle East byafashaga Amerika kugaba ibitero karundura. Ibi birindiro Iran yarabishenye, ku buryo ibindi birindiro isigaranye ni bikeya, intwaro ni nkeya, ndetse uyu munsi mu matwi ya Amerika harimo urusaku rw'abanyaburaya, urw'abanyaziya, urw'abanyafurika. Aba bose baba bavuga bati nyabuneka dukeneye umutekano kugira ngo turebe yuko iyi pararize cyangwa se uku kuzahara kuri gukomoka kuri iyi ntambara no muri Hormuz ibi bintu byahagarara. Ubwo rusaku rwose rero ni kimwe mu bintu nanone biri gutuma bagira ubwoba, akavuga ati mu gihe twakongera gukereye intambara. Kandi nanone uwitwa Vladimir Putin biri kuvugwa ko arimo kohereza misile, yemeye kohereza misile ziri hagati ya 300 na 400 hariya mu gihugu cya Iran. Izi misile akaba ari misile zigezweho zigomba gufasha Iran kugenda bahanura indege za Amerika ndetse na Israel. Urumva misile 300, hagati ya 300 na 400 nazo ni misile Iran ishobora kurwanisha igihe kigeze ku minsi 10, kuko niba ishobora gukora igitero cya misile 30, urumva kubanka misile 350 ni iminsi 10 y'intambara. Ibi bintu byose rero Amerika irimo kugenda ibibara, kandi ikabona neza yuko mu gihe iyi ntambara yayikomeza, Abahuti bavuze ko bafunga uriya muhora wa Elmandev bakawukubita hasi bagafunga. Ibi byose ni akaga gashobora gutuma isi imera nk'intumbi. Noneho kandi isi kuba yamera nk'intumbi hagasigara Amerika yonyine ariyo ivuga, ni ibintu bishobora gutuma ibihugu byinshi byigumura kuri Amerika, hakaba ikintu kimeze nk'imyigaragambyo ku isi, ku buryo ushobora kujya kubona Amerika itakaje ikuzo n'ubundi nubwo ariho biri kugenda bisatira. Amerika ifite imigambi ikomeye, wenda dushobora kuzagaruka mu bindi biganiro, harimo no gusenya burundu. Ubundi Amerika na Israel bafite umugambi wo gusenya burundu buriya burasirazuba bwo hagati, biriya bihugu bikamera nk'amatongo, bikaba ari ibihugu byiyubaka gusa, bahoramo baha imfashanyo n'ubundi buryo kugira ngo hatagira ubundi butegetsi buhaboneka. Noneho hakaguma icyitwa Israel kimeze nka Amerika, bagashobora gukontorora ikintu cyitwa peteroli gifite uruhare runini mu mbaraga ziyoboye isi mu buryo bw'ubukungu n'ubuzima bw'abantu, kugira ngo bazabone uko bashobora gupfukamisha ibihugu nk'Ubushinwa. Mbahaye ikaze ku Mubumbe TV Rwanda. Shimira abantu mukomeje kugenda mukora subscribe aho muherereye hose. Imana ibahereze umugisha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igisirikare cya Israel ngira ngo bagize ubwoba hanyuma yaho Iran yongeye gutangirira ibitero. Ntago byari bimenyerewe, ubundi Iran yaterwaga, ariko ku munsi w'ejo mu ijoro rishyirejo Iran yagabye ibitero karundura ku butaka bwa Israel. Ibyo bitero Iran ibikora mu by'ukuri irimo kuziza Israel igihugu cya Liban, aho kugeza kuri isaha n'ubundi Iran yo yakaniye ivuga ko mu gihe cyose Israel yakomeza ibitero muri Liban ko n'ubundi bigomba kurangira. Iran nayo ikomeje guhora Israel
ikayirasaho urufaya rwa za misiri. Bivugwa ko rero Israel yari yiteguye rwose kugaba ibitero bikomeye ku gihugu cya Irani, ariko hanyuma yaho uwo bita Benjamin Netanyahu avuganiye n'uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ngo yamubujije kugaba ibitero, amusaba yuko yaha amahirwe inzira y'imishyikirano barimo kugira ngo barebe yuko bagira icyo bageraho. Ibi ngibi ni imvugo ya politike. Bivugwa ko indege za Israel zari ziri mu myiteguro rwose, zambariye urugamba zigiye kuza itehira, ariko Irani ntabwo bifite. Kimwe mu bigaragara nuko Amerika na Israel biri kubona neza ko mu gihe iyi ntambara byayikomeza ikaba intambara iremereye, bishobora kuza kurangira n'ubundi iyi ntambara igize ingaruka ziremereye ku gihugu cya Amerika ndetse no ku butegetsi bwa Trump n'ubundi busanzwe bwugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo. Irani yamaze gutsinda Amerika mu rwego rwa diplomasi. Isi yose yamaze kubona ko Amerika ari igihugu cya mbere kitajya cyubahiriza amategeko mpuzamahanga, kikaba nanone igihugu kitajya cyubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Kugeza kuri iyi saha niyo mpamvu Irani iyo igomba kwitegura intambara ikavuga ngo turarwana kama kawaida. Kandi harimo abagerageje kuvuga ko Trump yavuze ko ngo Israel ariyo irimo kurwana na Irani, kandi ko ngo ibyo bintu Amerika itabirimo. Ariko kimwe mu bintu bidashoboka isi yose izi nuko Israel ni pro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri Middle East, kandi ntabwo Amerika Israel ishobora kugaba igitero na kimwe. Amerika nukuvuga ngo hari ibyo bavuga ngo prepare bi approve bi. Ibitero bitegurwa na Israel, ariko wapruva ko bigomba kuba ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gitero rero Israel ishobora kugaba ku gihugu cya Irani ubundi Amerika icyo gitero itacyemeye. Ubu tuvugana ngira ngo Irani imaze guhanura indege ya kajugujugu mu bwoko bwa Apache, ni indege z'ikinyejana za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yihanuriye mu muhora wa Hormuz mu buryo buteye ubwoba, ku buryo ubundi izi ndege ntabwo ari zikajugujugu mubona wenda zisanzwe. Iyi Apache ni kajugujugu ivuga ko igurwa miliyoni zirenga 200 z'amadolari. Ni indege zikomeye, ni kajugujugu zo ku rwego rwo hejuru, bakunda kwita ngo ni Apache. Iyi rero ngo ikaba yahanuwe n'umutekano wa Irani, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivuze ko ngo yagize impanuka. Ariko niba Apache ishobora gukora impanuka, abasesengura bavuga ko nta yindi kajugujugu yaba ishobora kugira resistance. Icyo kora ngo bamwe mu bapilote bayo, kubera ikoranabuhanga ziriya ndege ziba zifite n'uburyo bwo kurinda abantu bayirimo, bashobora kuba ngo bashoboye kurokorwa, ubuzima bwabo bukaba bumeze neza. Iyi ntambara rero iri kugenda yerekera ahantu hakomeye. Kubera iki? Amerika na Israel mu by'ukuri bibona ko bikwiriye gukomeza intambara ya Irani kugira ngo birebe ko bishobora kugera ku mugambi wabyo. Ariko Trump ntabwo afite rekomandasiyo y'igihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo iyi ntambara irahenze ku gipimo kinini. Icya gatatu, iyi ntambara ni intambara yamaze kugaragaza ko ihita igira ingaruka ku isi hose, kandi abatuye isi bose bagahita bareba muri Amerika bakavuga bati nyabuneka ibi nimwe muri kubikurura, kuko mbere y'uko intambara irangira isi yari itekanye, imihora yose ikora, ibikomoka kuri peteroli, gaze n'ibindi, ibintu bimeze neza. Uyu wose rero ni umuzigo uba uri kuri Amerika, kandi nk'igihugu cy'igihangange nubwo kitafatirwa ibihano, ariko birakibangamira mu rwego mpuzamahanga. Mu gihe kandi ngira ngo iyi ntambara Amerika yayikomeza, abitwa Abahuti batangaje ko bafunga inyanja itukura.
harimo umuhora witwa niba ari Bebari Mandeb, ni umuhora ucamo ibicuruzwa bitandukanye byo muri Aziya, Uburaya ndetse bizana hano muri Afurika. Uyu muhora wa Mandeb rero ni umuhora ufite igisobanuro kinini nka Hormuz. Mu gihe rero iyi mihora ibiri yaba ifunze, isi irahita yinjirwamo n'umwijima kabutindi. Ibi bintu byose Trump yavuze ati turimo kubara imibare tukareba, mu gihe intambara yakomeza harapfa abantu benshi, ni icyambere, haba muri Irani, haba muri Israel no mu bindi bice, kuko iyi ntambara Irani irayipanura ikayijyana mu bihugu bitandukanye. Aravuga ati kandi mu gihe intambara yakomera, urujya n'uruza rw'amato mu nyanja ruraza kuba rumera nabi, ikiguzi cy'ubuzima ku isi kirusheho kugenda gihenda. Trump rero aravuga ati kugeza kuri isaha rero turi guha amahirwe ibiganiro, kandi mu minsi mikeya hashobora gusinywa amasezerano. Icyo kora avuga ko ayo masezerano nta mahirwe na makeya ahereza Irani yo kuba yatunga intwaro kirimbuzi, kandi ibi nabyo Irani ivuga yuko mu by'ukuri mu by'ikeneye ntabwo ikeneye intwaro kirimbuzi. Trump rero asobanura ko mu gihe ayo masezerano yaba amajije gusinywa, ubuzima bushobora kongera kumera nk'uko bwari bumeze. Hari inzira ebyiri rero zishobora gutuma intambara ihagarara. Nuko Israel ishobora guhagarika ibitero bya hariya muri Libani. Ni ikintu kandi gikomeye, kuko ngira ngo muri Libani Israel imaje gufata ubutaka buruta kilometero kare 400. Ni ubutaka buruta umujyi wa Kigali. Ngira ngo ni ukuvuga ngo rero ubu butaka kilometero kare ibihumbi bingahe maho gato, ariko n'ubutaka bivugwa ko buruta ho gato y'umujyi wa Kigali. Ubu butaka uko bizagenda kose, Israel yo ishaka kwagura Libani, igafata ahantu hanini, kirukana izo bitango ni Hezbollah. Kandi iyi mitwe ya Hezbollah ni abana b'imfura n'amariza n'ubuheta b'igihugu cya Iran. Iyi ntambara iragenda iba intambara ikomeye, kandi uku kuntu iyi ntambara igenda ikomera, nubwo buriya harimo ibintu bimwe bitavugwa, kubera ko itangazamakuru buriya ni iry'abanyaburaya n'abanyamerika. Izi za Google zose ni iz'abanyamerika, ibintu byose bikontorerwa hariya, hatambuka ibyo bashaka. Ariko iyi ntambara igenda ikora ibintu bikomeye ku buryo abanyamerika bagerageza kubihisha. Harimo nk'ibintu bahombye, harimo umubare w'abasirikare bapfuye n'ibindi bintu bikomeye. Yumva igihugu nka Amerika kinyeganyega, bakavuga bati intwaro zashize mu bubiko, nubwo bamwe babifata nkaho wenda ari game, ari intambara, ari umukino, game mind, ari ukugira ngo bakine abanyayirani mu mutwe, bumve koko ko Amerika ibikoresho byayishiranye ubundi bihugu. Hari umwe wavuze ngo n'ubundi buri yuri umukire ukena nk'umukire, ntabwo ushobora gukena n'ubundi nka babakene babandi babasanzwe bakeye. Si byo, yuri umukire urakena, yego ukabura ifiriti, ariko amavuta yo gukaranga asanzwe akaba ari yusigarana. Yuri umukire yego ushobora kubura inyama, ariko n'ubundi ugasanga urarya indagara cyangwa se uranywa n'amata. Si byo, yuri umukire ushobora kubura karibire yo gushyira mu modoka, ariko n'ubundi bigasanga ufite itike, cyangwa ugahamagara na moto cyangwa na tagisi voiture ikaza kugutwara. Na biriya bihugu rero bya Amerika, intwaro baba zifite muri Amerika wenda zo kurinda igihugu, bakabona hatagisigaye stoke yo kujyana mu ntambara muri Irani, ariko baba bafite izindi mu Budage, bafite iziri Buraya, ziri muri Aziya, hirya no hino aho bafite ibirindiro by'ingabo, baba bagiye bahagira n'amastowa, cyangwa se bahafite na amura, ibikoresho biba bitandukanye byabafasha kwinjira mu ntambara zitandukanye. Ariko uko byagenda kose, iyi ntambara aho iri kugenda yerekera, igomba kuza gusiga Irani ifite stabilite, igasiga Irani ifite ijambo, igasiga Irani ari igihugu. Mbere y'uko utera ugomba gutekereza kabiri, bitari bya bindi bwiraga nimugora ngo Israel ngo yarashe umuntu muri Irani, ngo Amerika ngo iteye bombe muri Irani. Irani yerekanye ko ari igihugu kigomba gusubiza buri gitero cyose, kandi yerekanye ko ifite uburyo bwo kurwana,
kandi yerekanye ko ifite uburyo bwo, kandi abanyayirani baranabivuga, baravuga ati twebwe ubuzima bwacu bwubatse ku mutwe wa misile, ntabwo dushobora guhagarika misile rero kuko ubuzima bwacu bubitse muri misile, nizo zituma muduha agahenge, iyo tuzirashe muratinya nyine mukatureka tukaba abanya-Irani. Irani ni igihugu rero gikomeye, isi yose yagerageje kugira ngo irebe uburyo ishobora kukidezaruma. Murabizi ko abongereza bashatse kugikoloniza biranga, abafaransa baragerageza biranga, abanyamerika nabo baragerageje biranga. Ahasigaye ikintu kimeze nk'ihurizo tugomba kureba ni ukwibaza uburyo Irani na Israel bizaturana hariya muri Middle East. Mu by'ukuri Isiraheli mu buhezanguni bwayo yumva ko Irani igomba kujya hasi, ikamera nka za Jorodaniya, ikamera nka za Arabiya Saudite, igomba kujya hasi, bakayiha igisirikare bamanipira, bakayiha ubutegetsi bamanipira, kiriya cyo kumva ngo ni Irani yifatira ibyemezo, ishobora gukora ibintu mu buryo runaka, icyo kintu kikavaho. So ibi rero kandi nabyo ni inzozi abakurikirana hafi bavuga ko zidashobora gusohora, ahubwo ni na hahandi bavuga ko isi idafite ubutabera. Bamwe na bamwe bavuga bati niba Amerika ishobora gukora ibintu ishatse byose muri Irani, ikica abantu iminafu, ikica abana, kuko kiriya gitero cy'iminafu ngira ngo ni igitero kibi. Ni nayo mpamvu wumva mu magambo agaruka aravuga ngo ubutegetsi bwa Amerika n'ubutegetsi bwica abana, ni igisebo, ni ikimwaro kiri kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bashutswe na Israel. Kandi Israel yabashutse gute? Ni ukugira ngo bombi bagira amaraso. Burya ari uburyo umuntu akugusha mu cyaha. Niba wahoraga, urugero nk'ubu, ushobora gufata umugore wawe arimo gusambana, wamara gufata umugore ari gusambana nawe akagutega nk'umuboye cyangwa umukozi wo mu rugo, nawe yarangiza akabafata muri gusambana, ubwo bigahita biba kimwe kwa kundi wahoraga umucyurira ngo uzamwirukana ngo yaguciye inyuma, nawe nyine ukaba umuciye inyuma, noneho wajya ujya kuvuga ukaruca ukarumira, kuko mwese ibiganza byanyu biba bigize gute, biba byanduye. Uko niko Amerika igenda ijugunya, uko niko Israel igenda ijugunya Amerika muri nteba, kugira ngo niba hariho urukiko bashobora kwitaba, ibyo bintu Amerika ibipfundikire, kuko bose bashobora kugira gute, bashobora kwitaba. Abantu benshi rero twifuza ko iyi ntambara yahagarara, ariko ntago bikunda, kuko ubuhanuzi, wenda ndaza kugaruka mu kindi kiganiro tuvuga ku buhanuzi bw'abantu kandi batari abanyarwanda bahanuye ku by'iyi ntambara, bakavuga kuko byagenda kose iyi ntambara igomba gusenya icyerekezo isi irimo. Noneho niba isi uyu munsi ari me agoshe, bikazarangira iyi ntambara isi yerekeje muri me adruate. Reka rero twerekere ku musozo w'ikiganiro, dushimira abantu mudukurikira ku Mubumbe TV Rwanda. Niba ubona ari byiza twajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, uze kwibuka gukora subscribe kandi ukande like. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka mvuge ngo ciao ciao.